Bacili smo 80 kuna. Bacili smo 80 kuna. Doslovno smo bacili 80 kuna. I katastrofa mi je bila šampon od kojega sam očekivala nešto, John Frieda, dogodilo se ništa. Ove kolekcije meni trenutno sve smrdi. Sad jedna ultra negativna recenzija, Uber, nešto, ne znam ni kako bi to nazvala. Pozdrav cure, evo ga, došlo je vrijeme da vam pokažem što smo potrošili kroz ova 2-3 mjeseca. Imam punu vrećicu ambalaže, pa ajde da to vidimo zajedno, malo ocijenimo, da ja mogu to u reciklažu staviti. Pa ajmo redom. Nisam ništa sortirala, tak kak je, tak vadim iz vrećice i Snutina šampon, muški protiv peruti, sa kanabisom. Matija veli da radi svoj posao, cijena je bila 20 i nešto kuna, pa eto, ako neko traži rješenje za perut, a da nije klasični Head and Shoulders ili slično, na Notinu ima ovaj. Moja klasična Listerin noćna vodica za usta, o kojoj sam već puno pričala pa neću sad, uglavnom jako blaga. Bila je nedavno na popustu u Milleru pa sam si uzela 2 za zalihu, moja najdraža. Ahava, gel za tuširanje, mandarina i cedrovina, prekrasnog mirisa, stvarno evo ga, prekrasnog, ali cijena onako, mislim da je oko 130 kuna, to koristi Matija, njemu je to ok, ja ne bi dala za gel 130 kuna, ali eto, stvarno krasno miriše kad smo kod toga, prekrasno. Potrošila sam maskicu za kosu ili kuru za kosu iz Millera, ove jako volim. Pa nisam sigurna točno kolika je cijena, negdje bi mogla biti između 10 i 15 kuna, ja mislim. Ahavin peeling, on mi je isto ok, također ima za kupiti u Milleru. Ovo je jedan od mojih najdražih peelinga za lice, možda zato me podsjeća na ljeto ili... Uglavnom radi se o Oriflameovom Essentials peelingu sa kokosovom vodom, odličan miris i ne znam da li možete vidjeti, ako je ostalo, ima stvarno onak jako dobra zrnca, stvarno divno očisti lice, nije u stalnoj prodaji pa kad ga ulovim onda ga uzmem, nadam se da će uskoro biti, nemam ga u zalihama. Oriflame Swedish Spa kremica za ruke, ovo ja mislim noćna ona i jako ju volim, jako svježi miris, jako hrani. I nju isto uzimam kad je na akciji jer mi se ne sviđa po punoj cijeni. Iako stvarno vrijedi, ali zašto ne pričekati akciju. Balejna maskica Panda. Niš posebno, izgleda samo jako lijepo. Da nešto posebno radi, ništa. Najdraža maskica ima ih u DM-u, 25 kuna su. I to je maskica koja stvarno radi svoj posao i vrijedna je svake lipe. Zatim, još jedna, isto takva. Ecolagen New Age ili Nova Age, kako već ko kaže. Oriflameova noćna kremica za lice. To je inače linija koju ja koristim u Skills. Naizmjenično, ovo jako stvarno hrani kožu i jako sam zadovoljna, otvorila sam novu, evo ga. Oriflame suhi šampon za kosu, nisam baš zadovoljna iskreno, dosta mi, možete i na čepu vidjeti, dosta mi ovoga ostavlja bijelog, tako da neću ga uzeti ponovo. Ahavina kremica za ruke, koje smo ja i Matija potrošili zajedno većinom, minerali mrtvog mora, cijena preko 100 kuna, Matija ju obožava. Evo, ja imam i jeftinije solucije, ali stvarno je ok. Dr. Tuna, Farmasijev šampon za kosu. Kosa mi je bila u katastrofalnom stanju i još uvijek je. Ovo su sad kovrče na
onaj pojas od ogrtača i to sam isprobala, budete vidjele. Uglavnom nije da sam sad osjetila, sad kad mi je kosa najgora nije mi se pokazao nešto ekstra. Prije kad sam ga koristila bio mi je bolje mi je odgovarao, trenutno mi nije baš odgovarao, ali to ne znači da ne valja jer evo prije je radio svoj posao. Lidlov gel za tuširanje XXL od dinje, kupila sam ga samo zato jer obožavam dinju, nikako ga se nismo mogli riješiti jer je onak bilo ogromni i prošlo je ljeto i sve, nismo ga potrošili jer imamo po 3-4 gela otvorena, ali konačno je prazan. Uglavnom ko voli dinju, jako lijepo miriši. Gel ko gel, nije da je nešto hranjiv, klasičan gel, znate kako izgledaju gelovi koji se kupuju u ovakvim bocama, tako da toliko o tome. Ovdje je bila Mad Beauty kugla za kupanje. Bila je ok, ništa specijalno, samo jako lijepo pakiranje i kome je trebalo recimo za poklone, stvarno je lijepo izgledala. Putni potrošila sam Aussie šampon, njih volim. Potrošili smo i vodicu maglicu kako hoćete za lice iz Kiehlsa sa kaktusom. Ona vam je oko 16 eura, možete računati, s tim da napominjem da ovo smiju koristiti i trudnice, evo koga zanima. I nemojte bacati Kiehlsovu ambalažu, skupljajte ove štambiljiće. Matin čistač za lice, New Age ili Nov Age Men, to mu najbolje čisti lice i sad kad je promijenio, probao je nešto drugo, nije mu odgovarao, vratilo se na ovo staro, tako da evo pohvale za ovo. Balejna kupka sa, ovo je bilo limeta, lavanda, čekaj sam malo, kadolja i limeta, odličan miris i za opuštanje stvarno krasno. Ja sam bila jako zadovoljna s tim. Moje putno ulje za kosu, obožavam ih, sad sam si uzela, ja mislim plavo ili srebrno. Jako lijepo miriši, 15 kuna vam je imate u Milleru, evo koliko je malo, stvarno jako malo mjesta zauzima u prtljagi, odlično. Oriflame gel za tuširanje ananas i passion fruit, volim ga jako, više je za ljetne dane, ima onak malo mente u sebi, osvježavajući, evo tako da preporuke za taj gel za tuširanje. Ovo je bila pjena za kupanje u obliku kugle, one sa labudićem, imate negdje u videima gdje je bila narudžba. Uglavnom malo šljokica, malo pjene, niš posebno. Ovo je ampula, ja mislim iz DM-a ili Millera. Miller, ja mislim. Uglavnom, tu je bila ampulica za lice. Meni ta ampulica je toliko ružan film napravila na licu, mislim da je cijena do 15 kuna i katastrofa mi je bila. Idemo dalje. Maskica za lice sa nano srebrom, to je s, mislim da Snotina. Mislim da je Snotina, za čišćenje lica je, tek sam ju počela koristiti i sad ju koristim na te zone da malo počistim to lice, tako da lice mi djeluje čišće nakon nje, a sad što se u stvari događa u dubini to ćemo vidjeti kroz 1-2. Još jedna ona koju obožavam. Ahavina maska sa glinom, odlična. Iz Millera, ja mislim. Nisam 100% sigurna da li je Miller ili DM. Uglavnom, malo viša cijena, ali jako dobra maskica. Evo ga. Hidratacija i sve na nivou.
Potrošila sam Aveo šampon protiv peruti. Ovakve šampone koristim kad recimo stavljam ricinusovo ulje i znam da moram kosu ispirati onak minimalno 2-3 puta jer znate kak je isprat ulje s vlasišta. Mislim, to stvarno imate posla. Tako da, evo, onda najviše volim takve, neću reći jeftinije, reći ću povoljnije šampone, a za koje znam da mi neće naštetiti toliko kosi. I ako su protiv peruti odlično, tako da evo, ovaj mi se za to pokazao ok. Ovaj dezić iz Millera. Nigdje ga drugdje nisam vidjela za kupiti, imate ga u obliku sprejića i u obliku kristala. To sam vam rekla već, ja mislim u videu gdje se spremam za doček. Tako da ovo koristimo ja i Matija. On je full bez mirisa, nema znojenja, znači nema mirisa nikakvog, tako da evo sve pohvale za ovaj dezić. Ako neko traži deziće koji nemaju miris ili ne voli takve deziće, evo, 5+ ocjena. To mi je stvarno jedan od dražih proizvoda. Novage muški serum za lice koji Matija koristi uz onaj čistač, stvarno sve pohvale. Zatim moj najdraži tekući puder Giordani Gold Silk, Liquid Silk. On je malo rijeđe teksture koja se onak na licu pretvara u nekakvu baršunastu, praškastu, ne znam uopće kako bi opisala, na kapaljku je, tako da se i lako dozira. U 99% slučajeva nosim samo njega i postojanost prekriva ono, ja sam jako zadovoljna, evo, kupujem ga na akciji kad je i odlični. Potrošila sam i 3 Minute Miracle putni također, tu su sad iz turske zalihe. Blendamed 3D Whitening, najdraža pasta za zube trenutno, već ima nekih 6 mjeseci. Ovaj šampon od kojega sam očekivala nešto, John Frieda, dogodilo se ništa. Znači, niš posebno, tako da sva sreća da je putni. Maska sa lubenicom iz, to je Coco Star korejska maska, imate ih u DM-u. Jako lijepo miriši, jako lijepo hidratizira, stvarno, evo, vrijedna novca. Ogromno pakiranje Garnierove Banana Hair Food maske. Maska regenerator, ne znam šta, ja sam ju znala staviti i noć prije pranja, i ko masku i ko regenerator. Miris joj je prekrasan, za suhu kožu ovak kak je moja, dušu dalo. Evo, ali dok su ovak velika pakiranja meni to dosadi i onda onako otvorim treće, toliko to, i onda ovu polako trošim, pa onda sljedeću tak polako, tako da moram polako birat neka manja pakiranja, ali uglavnom pohvale, dobre. Zatim imamo ovu maskicu koja je iz one superfood pakiranja gdje je više maskica voćne, povrtne i slično. Farm Skin je i odlična je. Meni su te maskice iz paketa stvarno super. Zatim ona je s Nutina ili s, mislim da je Nutino, nisam sigurna. Evo, nemojte me sad držati za riječ, Miller ili Nutino. U 2 koraka imate maskicu sa glinom za čišćenje i kasnije imate onaj za nos plasterčić za počistiti lice. Ja sam bila jako zadovoljna, tako da ću progooglat gdje sam to kupila, evo čisto da znam. Moja najdraža kura za kosu, znači ovo je čudo, ja ju obožavam. Vrijedna je svake kune, oko 15 kuna je. Sad ju iskoristim na 2 puta, prije je išlo na 3, ali evo ga. Miller 15 kuna,
vrijedno svake kune. Ova kremica Laline nema je kod nas, ona se može naručiti online i jako lijepo miriši i jako lijepo hidratizira ruke, baš je onak, bilo nam je ok. I ovo je moja draga Kiko maskara, sva sreća da sam našla zamjenu. Ovo je bila Kiko maskara za volumen i četkica je bila ono bomba, evo da vidite. Ogromna, debela, znači to je bilo za volumen dušu dalo. Sva sreća da je došla druga s kojom sam prezadovoljna i da sad nema tuge za ovom. Uglavnom sve pohvale. Lush gel za tuširanje sa, mislim da je bilo karamela, to je one sa zlatnim šljokicama koje sam koristila za novu godinu. Miris prekrasan, jako se dugo osjeti na koži miris, baš ono, za gušt, odlično. Cijena je malo viša, ali eto, i sastojci i sve opravdavaju to. Gel za lice mati iz one New Age ili Nove Age men linije, također odlična stvar. Iz Matino pakiranje iz adventskog kalendara koje je potrošio za tuširanje. Također iz moje torbe, ovakve male nosim u torbicama, onim najmanjima, da su mi uvijek pri ruci da imam kremu za ruke. Neutrogenina, klasična krema, svi ju znamo da je dobra, pogotovo ovak za zimske mjesece, odlično. Lavera, kremica za ruke koja meni trenutno jako smrdi jer sam ju koristila u trudnoći kad mi je bilo jako loše i kad sam imala mučnine, tako da iz ove kolekcije meni trenutno sve smrdi, uopće i da dođe 1 kunu i da dođe ne znam koliko ova dođe. Laverine stvari su možda mrvicu skuplje jer su prirodnije, pa ajde, ali toliko mi je odbojan miris da je to strašno. Onda Warm Up knejpova sol za kupanje koja je bila onak baš božićna i bio je tu sobić, a sad se ne vidi jer sam ja uništila. Uglavnom za njihove stvari za kupanje imam sve pohvale. Oriflameovo eleo ulje za kosu koja je toliko gusto da ga nisam evo uspjela ni cijelog potrošiti. Možda iskoristim još ovo malo što je ostalo onak preko noći ako budem ujutro prala kosu. Potrošila sam jedno pakiranje folne kiseline. Potrošila sam jedne multivitamine minerale, uzela sam nove. Potrošili smo Ahavinu kremicu za ruke. Odličnog je mirisa i obožavam ju. Tako da super je, ali evo ne znam koliko je stvarno realno dati 130 i nešto kuna za kremu za ruke. Za te novce stvarno, ne znam, za 1/4 tih novaca se nađe stvarno krema koja radi svoj posao, ali eto, Matija. I sad jedna ultra negativna recenzija, Uber, nešto, ne znam ni kako bi to nazvala, tako da se moram pripremiti. Opa. Stvar od koje sam očekivala nešto, a dobila sam jedno veliko ništa. Šteta novaca. Znači, radi se o ovome. To bi trebao biti kao peeling sa blatom za kupanje i za tuširanje peeling. Onak piše nježno odstranjuje nečistoću. Unutra imate jednu žličicu, ja vam budem tu sad stavila slike da vidite kako je to izgledalo. Sa ovom žlicicom bi znači trebalo zagrabiti to. Prvo izgleda odvratno, nemam drugčijeg naziva za to, izgleda odvratno. Količina je mala, ako se idete s tim tuširati to je toliko grubo da se ne može iskoristiti za niš drugo osim za stopala, da je dobro istrljate pete. Znači ja sam imala od tog peelinga onak sve crtice. Ne znam koliko bi to nježno trebalo gladiti kožu da to ništa ne napravi jer je to toliko grubo
Iako ima i tog kokosovog ulja i ne znam, ali ne znam da im je bilo to kokosovo ulje, to je bilo znači stvarno, evo ga, kad sam probala, znači ok, probala sam se tuširati s tim, ne ide. Rekao, pa nekak bomo iskoristili, to košta 80 kuna, pa nije ovoga, 80 kuna, da, bacili smo 80 kuna. Pa rekao, budem za kupanje, ajde, napunim ja kadu i kaj sad, bacim ja tu piše, ne znam koliko ubaciti, 5 žličica. Onak, voda se pofarbala u blato, smrdi, ovo strašno smrdi i taj peeling koji mi je trebal, te mrvice, to sve palo na dno kade, znači bacili smo 80 kuna. Bacili smo 80 kuna. Doslovno smo bacili 80 kuna. Onak, neću više to nikad kupit. Moram pogledat firmu točno, Clay Ritual, mislim da se ne zaribam opet jer ovo nema smisla. Nikakvoga. Ako je neko probao kaj sam ja krivo radila, recite mi. Budem vam priložila slike pa ono, probajte zaključiti da li sam stvarno neke krivo radila. I to vam je to, ljudi dragi, od toga što smo mi potrošili kroz ove zimske mjesece. Ovo sve idemo u reciklažu, da maknem. Uglavnom reciklirajte svoje proizvode, nemojte sve miješati u smeće di ide. Miješano većinom se da u plastiku, tako da pripazite na to. I ako imate komentar za neki od ovih proizvoda ili mi imate nešto za preporučiti, dolje u komentare slobodno. Bacite mi like, subscribe, pretplatite se besplatno, ja vas lijepo pozdravljam i vidimo se.